Pazi Simon Jelinek potpuno otvoren na trici, Jelinek zabija. Gdje je on, sa ostalima se može živjeti, ali evo. Katastrofalna, teška ozljeda, iako ni ovo jasno, vrlo vidljivo, nije ni malo ugodno, nije lagano. Prigo moja prijeđi na drugoga, moraju se uzimati šutevi, Satoranski probio, Benda utrčao, naši koja evo protiv Češke završila na -21. Češka ide među 8 najboljih, Hrvatska završava svoj nastup na Europskom prvenstvu. Pročitali su Česi našu igru, očitali nam pravu košarkašku lekciju. Došli smo do one nesretne razlike od 13 poena i dalje naravno nismo mogli. Jedino što mogu konstatirati sa 24 izgubljene lopte protiv ne pretjerano agresivne, ali jako dobro postavljene obrane, ne možeš se nadati ničemu. Datome over to Bellinelli. Bellinelli puts up a three, and he's fouled. How about that for a big... Bogdanovic goes right at Aradori. I mean, that is why Gallinari. It's a 4-on-1 break. No look, and Bellinelli. Oh, what a play by Italy! Italy win it 67-60 over Croatia. And Bra fumbled it away. 2-on-1 break, roll, finished by